Sila edolobheni laseHarding eSouth Coast eduze kwami ingoba Makhosi umfoka Ntombela asibingelele mntwana. Ngiyabingelela kakhulu nina besilo igama lami Prince Ngoba Makhosi umfana wakhona le kwaNtombela ebukhosini bakwaNtombela obulapha kwaTapasi. Yes. Ngoba Makhosi namhlanje sihlangene la eHarding isiphi isizathu esenza ukuthi nawe uqhubeke usekele lo mkhankaso? Ingoba makuhlangene umuntu omnyama kubalekile ukuthi kube khona umuntu oyilunga lobukhosi ozoseka abantu abamnyama ngoba njengoba behlangene kanje banezinduna banamakhosi ngakho kufuneka kube khona umuntu opresentayo ubukhosi bakithi. Yebo. Ngoba Makhosi indaba abantu bokufika iyona into ekhulunywa kakhulu eSouth Africa. Kubaleka kangakanani ukuthi badede eSouth Africa? Kubaleka kakhulu ngani ukuthi ngoba ukuphuma kwabo kuleli zwe lakithi ngengane zakithi enama diploma zizokwazi ukuthola umsebenzi isebenze. Maningi nje amathuba azovuleka. Siyabonga futhi kulaba abangaphandle abakwazile ukubaqoqa bebathumelela amabhanoyi abanye bebathumelela amabhasi. Kukhomba ukuthi bahlonipha bayakwazi ukuhlonipha uvo lwethu masibeka uvo sithi cha siyacela ukuthi beshenqa kancane abofika kuleli kaMthaniya. Sesiyaqala ngoba Makhosi sibona uhulumeni noma inhlakazi kahulumeni seyiqala zinyakaza ngalolu daba. Kungakube bebevele belinde kona ukuthi kuze kunyakaza abantu kuqala. Cha bebesayidlela imali njengoba bayidlela imali laba bantu esababeka sabavotela. Manje besisikhathele yonke leyo nto ingakho sisukumile singabantu ngoba uhulumeni akayilutho ngaphandle kwethu thina abantu. Sicela ucacise nale ngoba Makhosi kunokukhuluma okuhlukahlukene ukuthi ingoba Makhosi isiqhamuka abantu bebengayazi mhlawumbe unikeza abantu ilight inyana ukuthi umntwana lona befihle ebukhosini baMswati eSwatini ngidabuka ebukhosini bakwaNtombela obudabuke babananga kodwa mina ubukhosi engaphansi kwabo bukaNzobo kaMgamule kwaDabhasi le kwaNongoma lapho mina ngidabuka khona lo msindo khona nje okuzwakala abantu bakithi bephawula khona indla kwethu le encane kaLkhwazi ikhona inkosi yakhona okubhuti uvuka kaNtombela akusibona ubukhosi engibudingayo lobo mina ubukhosi engikhuluma ngabo obukaNzobo bukaNjebhidi ubukhosi baMgamule yibona ubukhosi engikhuluma ngabo ke lobo. Mhlambe ukuya phambili ingoba Makhosi izimisela ukuthi izofika kanjani kulobukhosi ekhuluma ngabo. Angikwazi ukwenza lutho kwamanje ngoba kufuneka ngiganwe ngiphelele bese ngikwazi ukuthi ngiqhubhe umsebenzi wakithi engangidalela ukuthi ngizoqhubha emhlabeni. Sicela ucacisele nabantu ngoba Makhosi ukuthi ubaba wayo ngoba mhlawumbe abanye bangadideka ukuthi zaluba ngoba Makhosi. Ngizalwa umfundisi Ntombela mina umfundisi omkhulu lapha esontweni labaNazaretha kwaShembe ebuhleni kwakufuneka ebe inkosi baba wami ngesimo sokuthi wabe segcotshwa ke lapha ebuhleni baMaNazaretha akabangesakwazi ukuqhubha umsebenzi wakithi wobukhosi wangizala ke mina wangetha wathi ngubheka umuzi wathi ngumalandela wayazi ukuthi ubaba ukuhloseni ngami njengoba kwenzeka yonke lemlando eqophekayo ngami ingoba kwakudaliwe ukuthi kuyoqopheka yonke lomlando kanti ngihlala badida vele njengoba izwe ngathi liyadideka igama vele nganezwe khokho wami wathi ngihlala badidi ngoba Makhosi. Abantu abaningi ngoba Makhosi umbuzo wami wokugcina lo kunokuvungama okukhulu ngakuthando abantu abalibonisayo kuwena kunokuvungama nje ekuqhamukeni kwakho. Cha kufanele kuvungame ngoba mase kuqhamuka umuntu omkhulu ombethe into enkulu akufuneka kuthulakala ezweni kufanele kube nomsindo akekho ayikho inkosi yakuyahlala ngaphandle komsindo kuba khona umsindo emhlabeni bese kubonakala ubukhulu balowo muntu kusuke abantu belinga amandla bezwa amandla ukuthi mangakanani amandla kuleyo ndoda ngoba Makhosi ngiyathokoza kakhulu nina besini mntwana.